Ya. Y lo digo. Ay, sí que eres mi cochosa. Y esto es donde yo pesco. Pescados. ¿Qué clase de pescados? Chiquitos. Mojaras. Mojarra. ¿Y qué otros? ¿Hay pupos aquí? Pilines. This is Paralee. She's helping it, William with his video. Okay. And what else, William? Y Do you want to say goodbye, Zeke, and thanks for showing me your colchoso? ay, sí, gracias For como? Adiós. Okay. Happy Saturday. I'm sorry, man. This is William saying goodbye. William. Yeah. Yeah? Yeah. Okay. Woohoo! Colchoso!